Waratankai wanwa the ministry mintia wa the bime wowa yon banan Hope Radio FM 89 na yerde banan ka kameri na komkia ko de meto ngongora de kinam radio o ya kameri ko ri ngwe ko de meto ni ka kaitara yon the live menamta ban ko ngora me yai savagi ro inkai na no namawan me meten nano ayaran kana ko pa yei me meten nano me ko tangire ni kan ngora ya kinna ina no kapo puente tawano we awa yon kan namtai yanong kukure ni busmaya ko meten nanom o am katigero yero ko tangire ni kanikana kwa inanon te tawano wa yo menam tapo ane kongong rame yai Yesu untuk kapin penerona.
On the wings of a snow white dove, he sends his pure, sweet love, a sign from above. On the wings of a dove, on the wings of a dove. When trouble surrounds us and evil comes, the body grows weak and the spirit grows numb. When things beset us, he doesn't forget us. He sends down his love on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. He sends his pure, sweet love, sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a dove. When Noah had drifted on the flood many days, he searched for land in various ways. Well, trouble he had some, but he wasn't forgotten. God sent down his love on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. He sends his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a dove, on the wings of a snow white dove. God sends his pure, sweet love, a sign from above, on the wings of a dove, on the wings of a Hora da ngai de bimia wa de minisi mintia wa de bimia wowa o ya hosin kan de meme de nan wore tangira kina kona ibukin de tawano wa yo o de meme de nan wa ye ro meiron ruben deis kopo o da de kan de meme de nan wa yo kona meuri mo de sa kan ko bana ta yo ga me akona buni katanga mo meme de nano de kuna are tare bon on na meuri bongo de sa meme de nan ruben deis kopo me nam ta ban ko de me to an ga kai tarai me yai kona meuri kanarna bayine be de me to ni kan ngai me yeri kim ya ka meuri ana be ki o yon kan de meme de nanom are ko bon tangira ni kan ga me ko ngora ya kinna ina non ka po buen te ta wan wa yo songora na kon meme de nanom
Hawarata ingai wa bime wa de minisi minti awate bime wa yon banan Hope Radio FM 89. Ngayer bunde banani kaka meuri na kwambia ko de meto no ngorai dari kinam derio. Angwe ya ko da bene bene kaka itarai na nonde tawano wa yo. Stay meton ma kina ko na nara wani me meten nano. Ngayer ngana ko ta ko pa yai me meten nano ke to am katikiroi. E ako tangira ni kana ko na nonde tawano we. Awayo ang kanam tai ko kita ta para ke mine na wa kipeam. Kwareita kina pena ko yo na unam pantare pon. Ai sua wo wakia wo to wana ake ten wakia ke commenti on the live ngia ko te metoni ka kaitara yo ngongora men namta bana ko ngongora me yai me yo na bangande de me meten nano re tangira kina kona hoi to te kande me meten nano yo kona me ori te sakana ko pana ina non te tano wa yo ko ta yo kana pe ni katanga to wana te kona me meten nano na kainis me katikirawan sibu weni rupia ngalitia kokoran me yosteria na nakaten wandidik kurang darapa o nakameuri ko mo kwede sa me meten nano nante tawano wayo orita roy menam tapa ngongora me yo no steria me kane aya kya kora ya bai metangia kona andeita koropu o steria ina nante tawano wayo me ayo mne de kuna re yarineya pangayari natang ari kena apa ibon banami ni kakatikiroi na kon rupia ngalitia ni koronten wana redi kinde taya yo kingin de meu meru ya kain de pikeis mei pikene beu Now
Oi boneski, ambai tene bua ki naki toto kioina kai poninga ya king in de meo. Men kuna mane de songora ya wasirang kane ni karokoira narata ingai, wa bi me wanua de menesi mintia wa te bi me wowa. Ayona bangkane de meme de nan wale tangira kina kona ibukin te tawano wayo. O tau de kan de meme de nan wayo. Kuna meuri op radio, ta yoga me kona katanga te kuna are yanga meo na kona nun peim. Are ane ni ya hain te base, maybe so banang punika meo wa imwa. Nungongura pa na ya kain te kurupu nani ni ayo. O naka meuri kong kuita sa memeten nano tau no menam tapa na kongura me yay. Kona meuri. Ayong kane memeten nano mara ko puntangira ni kan nungora yakin na. Meiri ya kain te kurupu nani ni. At the base yon peso mekeke. Yang meo na kona non pe.
Kristo ke ka ke na bubusi ya wana re ana kiri ya kain de case pun me yon koro bu me kai are busirang kan ne kar koira narata ingai wabu me ten wari ki de minis man kai mga po tia wa to wana uringa re ma wana me meten nano ena to kiro ingan ne tia wa to wana me yo na bang kan de me meten nano re mga spakos o ta ko te kan de me meten nano ayo o kono me ori de me meten nano ko ta yo kana pe ni kana ko kuna ya to korana kain pairik youth ke de chagas me pairik ara ko bonta pai puni panara ni katikirawa na pekera ken na nariki na siwa yo na konnawa korara pate me meten nano atikirawa inkwe o na me uri kungwe desa me meten nano tabura tiani me nam tapa no kongora me yai kono me uri mo ina ni ka puente tawa no wayo o yo kanya kuna ya kain teroro ndikira ke me bairi kari yari ne ya pun singa ya kan wanda yara vera vena per nanon diri kai kana pangai yari nare ke pa katikirawa ni kira ken anaridi kina sim na kon nawa detaya yo asa ngora ki na kon kuna mari yari ne ya